isna inal huza pida gyuye noye okhe gilgyu becho disciplani ibengyo o punukithe gyu becho disciplani ibengye bidesha isheni konyo hono kena tobe wa gyu kebang be wa gyu abu izubno wa gyu ebogine akhe gilbo kumalo nangyo o nye punukithe kumalo nangya tibono kebang be wa nisim ni nagame yana nagame to ma lo zabe jim ko di ntim she bi la tla kemine nye she sim zano be yono ni sim ku ko no kana to be wa yu ke bang be wa yu a jo ke zo shi be sun wa yu a jo yu be wa yu ye hibo ge to no akha al haye kinike bo ga to behavioral modification ikhala haya ina tuchegu itabe kinwegu ino tuchegu tumowegu ino shotegu shobowegu ikipasi na achipilo na khabu o nya chip shuma yona je ku wala nya ne ibi pulanjo o nye Jesu Kristo be chono nye khabu itulani khabu itulma nye Jesu Kristo be chono punukithe be chono nye ku wala unani ibengena ayo kuzit ko ishinyu kutsa be chono ni alo tsakhi injane ishinyu no sim ku ko no ako no kebanga yu chala ina laki iri bobo atala ki speaker ke isla ni kon ko ri bobo YouTube video na ho tsai nya ke mri tunla nyo no nyen ko tsai iri bobo bi shane ige ina atahibo ya adoku shona na kumsubu atahibo bi pema ige mo isna ya atabila na akelo bu atabila na ina ni ko le piri sim akalo bin sha yu ye sim na kubna yu ya atakamre wo bi ata iga ta atru ye English mtauna revival ebane sim mtauna khithe ebane iga ina revival hipo akike tsako shede betala nywa iga bu develop nya nyo ina research pege ina tsako research gela ye ishi ko pela nywe kimem mtauna revival ebai bu hipo sim tsala ye khithe ya chimcha bomda revive by goodness atageta ina kiche kibeta ni nagaran na pepper mill mom sugar mill kawa na so achubu kawa na sina igela kibem tano it's time to revive sugar mill la it's time to revive pepper mill ebanye sim na be na ba all sugar mill could take you to torai achu sanyo achu samolai ite sugar mill kaiben na yuti na yutbo ite khtebe ku to dawai ati samolai which means atahibo translate chibagi boye pinbanyana ibo atahibo revival hibo kadu sim tala pe hiba gu pe de ba gu tipo no sim ku go ne no to shibagi ne ni wo ko mo ka se kun ku no kun ku atahibo chakki kitema revival ebgelanya sim ta kuchi 이게 뭐기래 이게 you understanding 나나 ina jugela 부khithe ebina chanemda revival ye khithe bobo bukhithe for example it's time to revive sugar mill ite ye sugar mill bukhithe ju do toai ete acha ji chanem thanoba lai khithe bukhithe ebgela acha hibo chakki kumsunya nyune revival eba yu ye kugewa tibela kya chipo in hova ge tio chage kai na yo chage tono revive shigum to tebegu bukhut tebegu tin revival khagte ebegu no akh gilgyu ye hele misunderstanding le besangine misunderstanding aku ko kinya sim ku ko kita denomination kita wala ni wage denomination lakini na hepo ki ajuye kinyani ige nye kuno kita shubu bamo kin zo ka zalbe ige mnyeshi kunesha revival ba ajuye a chenge mo cho jage ongno kai na wo jage ongno in ho jage ongno cho jage ongno tipo bukhut tebegu tipo ka revival e mo wala sa eke kumono ba kumoe zakinjo ebo ina kumsai yuna simna
금습냐 유예 이도모 흑태결라 아저게서 아무것도 그냥 흑태백이면 별라예 아무 잡적임이 버섯이 시gem이 안 익혔네 저gem이 나 디보가 가면서 흑태 거의 당겨 아무것도 그냥 이게 라키는 그 말이 안 오는 소리 무자네 무자모 흑태만 영노 흑태백이 뭐에 바다에 바다 그 바다 다시 맞춰 바다 끼고는 길 맞춰 기구는 소리 나 아컬라야 도시하면 나는 휴지게라야 이게 무슨 흑태의 발견이 뭐야? Revival 뭐의 발견이 뭐야? 이도무 baptism of the Holy Spirit 가면서 흑태라는 게 이게 금사인데, nhưng 앞사히고 그 시에 translate 뭐나 봐요? 나 빠따요 이시 소라요 나로 사sol래. 심레 레고 아니 김 꾸츠고로 심려고 안에 김 구조로 있나 올려주라 구조로 되게나 예 revive thy word O Lord 에바게 이게 디고 이게 오금라 부흐기테레 주로 오 안두 에바이네 English 이티게미 심자 이티게미에 이는 구뱅이네 아 구조게나 비네 이게 심려고라 바게 니 흐테 주로 안두 아tak다바게 뭐 예 alho zala kilabada ayu alho zatibo sithane za ayu alho zatibo akiti bo pedere zabi bo le to alega hu mkutsolo akiki mkutsolo no jigela revive thy word thy ba yo o manye ni da mo thy yours la revive thy word O Lord akela simle bulo ye ni khiketslo wa bi ki akiki za bangi ne ba yo 이게 내 발구에 이도무 흑템고 에 발구에 암릭테자 비게미 라 암릭테자 비게미 프로페시 시게미 힐링 풀 제게 뭐 가면서 흑템 당겨 흑템 거의 당겨 히모 이게 그따 쉬어 와서 아니 그따 쉬어 뭐나 봐예 히보로는 그 방귀 배다시 이게 용 쿠노보는 용의 흑템 거의 당겨는 용이야 atahibo misunderstand sibe ngwangine iri dangine ne kasu jona ben hiyo nyuwa kumsibinani nyuwa pulminani ya chibi kumo revival e bana baya khite nyuwa khite ba yula khite bobo khite ishwe masa ishwe bo amko chigiu shagana mi evangelical mko shagana pentecostal charismatic mko shagana kin kujo revival e bi bingange amen ya kibangi so 이게 놓고서 punukithe atahipo kebangga yuye isin yung punukithe ebanabay kimna kebangga yu ko the word revival eba yugo mistranslates by yung no isin punukithe eba yugo ye tibe be thalamo ba yung no punukithe ni kitanya punukithe bugela banye 이게 바로 kutuga khithe eba yugo na nekhi lo gane kushena mo atahipo 불 등장해. 자킨네, 자킨 괜찮아. 리바이벌이 뭐예? 부흐기태 에비베 달래기 주로 부흐기태 부기에 뭐 있나 봐. 이게 없는 용 리바이벌 가면서 흐기태 에베 교도에 부흐기태에 다른 적은. 도나 제고 기릭태에 맞아. 이태에 비내셔 교예 리바이벌 뭐 부흐기태 그만 돌아 그 특가교 부흐기태 에베 뭐 punukithe epadolo kaibu definition singular simpukoye initial singular punukithe mo khithe ebagu by interchangeably used kumaya koshigi used dem de mo wrong khithe mo punukithe koshigi dan anye kudomine singular to mo julge johan atakiu kitlo jilo I'm beautiful nikodima vila khithe lo dige dige to andono 흑태로비 배경도 줄하네. kumoe teronge. I'm going to say niku dimabla kilebo 흑태로네 niku dimabi pamo네. punukithe lonya ipipanya. Aliki bi kebo ataki ko pe delegela na kite kumogilo lebu timla yuzu gane. Tona lo kandana baye alholi kigela ta takimasa. Bishmana ba nyale ale jo ko kini ne pai ne kai yebo
ini kau berhanya mu, ini kau orang timnas ni, aku ni timnas lagi mu, itu kau orang kita ni tak sih. Lah, kalau ada yang lagi tu kita lah, ambil tu semua ni kau macam punukithe ni, isi ni, ini punukithe bagi kita semua. Revival bagi no, inahu aceke mo, kei bagi, nai bagi, tiu bagi, no, bagi revival. Punukithe bagi no, tokat kem tu akithe bagi. Punukithe bagi ya, acepu kil bagi damo. Everything becoming new. Tokat akithe bagi. 2 Corinthians 5:17 if any man is in Christ, he is a new creation. Tim kono Kristo wala ingena, paye punukithe rubai ibamoy. Paye akiteshwa, a new creation. Akhi kilbegyo khithe bagyo ye ina akhi jegit ba khula ye kilbegyo alo ye ba bishamo alo na bi bishage new akithe ina khula ye itabi kilbega mo nya adama bi ina punukithe mo gela nya adama bi ina Jesus Christo so punukithe betono nya akiteshwa. Everything has become new akiteshwa. Ige je kono nakiteshwa nya adam betono kuba nya Jesus Christo betono. Amen. Aki kita ju. Ite ingelari itike dora ingo obegelari lazimsina ngeta video ko onchigo inye. Alo alo betalani. Ige ina ni simbolo pincha yuya atahibo ye igora chakzaleshiri nyumye Xukithe masa nyumye he kummokashi kumsumobo hiye chakzaleshiri igora kotoshigul benchane. Nye Atahibo just one word Xukithe ebayu no nisun kijataba. Xukithe ebayu no simbugola avyo kizuk to basima. Xukithe ebayu atahibo no nisun kipulakna chojo kipulukton bega. Ibo nyuwa we need to redefine this word. Atahibo nyuwa idade aki bishiri poktobo hibo yo aki kibo kitbasane. Chimona baye ni zuo pulu jepo ni kepulun kebe pulu jepo pulubu ovegem ko pulubu ovegem ko Bible kiklana khapulu tsai Bible kiklaya pulan gashi de ovegem to khalbo bane sinno kuchukchuno akbikile bo ni somoyabo akhiru hayegile bo ko galonga ni de pulu jagada baye we will not make it to heaven. You are going to put we have to redefine this word about you here. You will hear it's mona by it table like azu ovegem patesu. How will you do it? Woman, you share it's a kishmasa. You must baptism of the Holy Spirit. I want him to baptize you about you more revival. Come on, do that decision. Yeah. You know what you want. I want him to baptism. I want him to know all I need about you. Yeah. I'm going to go. I want him to. I want him to die. Tim ko Jesus Christo pulwa again, huh? Tim ko Jesus Christo ye tim piu ke ti khagulu ke ho ye Jesus Christo de khne kam to lo ta ye bi pula again, huh? Tim tipo lo ye indwelling, yeah, indwelling of the Holy Spirit upon the new birth. Punukithe be gyu be chono awu kite ye ni lo la chowa indwelling e ba gyu residence amanye. Moshake akaulo ye ambu jisum no tirebo khaitum bigdo ye awu kite timlaki lo alukuta jemoe awu kite ye iri oleje temporary residence ege bu ko ambu jisu Kristo na yege pole ni po pa ko ngalo ga ye no tim ko jisu Kristo punun wa ye no tim ko ra khiki ba ge da mo no tim ko jisu Kristo so punun wa ye no Follow indwelling, permanent residence. Alokut
초대문어 아우김태 미루라 조바이 아멘. 너는 예수 그리스도 불라가나 봐요. 너는 예수 그리스도 불라가나 봐요. 오늘날 후김태네. 너 기본은 뭔가? 너 기본은 denomination이야? 너야 아니? 너야 가? No. 너는 예수 그리스도의 임뷰게 로게 가불게 이히네 금스바로 로베자이 오 크로스는 이히네 로베자이 이비로 불라가나 봐요. 오늘날 후김태네. 오늘날 후김태네. 뭐 가면서 indwelling of the Holy Spirit. 아무 김태 permanent residence 미로라 정기 배네. 이게 딜기노로 kumka고 보이다게. 이단 용내지 마사기요 예. The filling of the Holy Spirit. 아무 김태의 치토에 일교. 바이블에 가이드 잡냐 뭐 바이블 잡냐션. 아포스톨 야케도 수와고 북나라 가이유노. They chose Stephen, a man full of faith and full of Holy Spirit. 어느 스티븐 기셰. 스티븐 예 아크 불러 치도에 아무 김태의 치도에. 그 그만 어디? 앞두고 가이유노. 너는 punukithe 외교배조노 아우 김태의 indwelling 알로 끝으로 올라 조바이 이다기 능나 플로샤크 아키토배조노 달아유노 the filling of the Holy Spirit 아우 김태는 치도이르교 스티븐 예 punukithe 스티븐 예 불제기네 이렇게 보내시면 네 스티븐 예 아크분의 치도이 스티븐 예 아무 김태는 치도이 아자즈 쿨라이 두모 아자즈 쿨라 치도이 네 스웨큐 받으러 그거지 왜 달라모 이게 디 이거 듣네 냐 혜택이 뭐에 배경은 사이구노 냐 프로페시 불제니 냐 비전 불제니 냐 미천의 불제니 비 디범 거는 이거 혜택이 뭐에 배경 사이 님 거는 리바이벌 반 wrong. Nye, tero. Nye mkom, pano mkom, ambiyo Yesu Kristo bese iuke ibikil bege mkono, nye lolo amu kimte aluku toke muna Jehovah. Ipo kabise revival of the learning. Ipo baptism of the Holy Spirit, the filling of the Holy Spirit that I good bolo in Espine. Sim akuko ingo fail shanyele. Sim akuko amukola kide ye nimkoye. Feeling of the Holy Spirit like you want to like no. Yes, such as I mean. You are. I won't give that pull jenny if you simple up go pull jenny popular. I mean tell about tata people jenny. Ebo Atageta. You I'm meeting a villa together. Shibara lava, Gandoro, Basita lava. You should get a hope more. You want more by here. 이거 비디베데 아무 김태나 아무 아비잖아요. No. 아무 김태나 자 비유라 아자게 it's a language. Like in a known language. 김내베 탈교자 아무리 텔레나 비교 speaking in tongues in a known language. known. 에바유에 펜티코스탈로 예, 펜티코스탈로 아코베 포도 아자비교 바로 나자바유 아셰드가 포도 언니 자단노 가비베 달베유 아자라기나 unknown tongue 기나 아토 고렌데 나가를 지금들어주 아밀릭테네 비교 코놈베 달토보에 공파야로 흡자인게 기나 이다가 아밀릭테네 비교 이게 나 따따따 띠띠띠띠 두보면 예, against someone against someone 제 ignorance 하는게 ignorance 알고 김태나 비자니 이비 개미꾸도 뭐냐 금제 문 예 비빈이나 사경 예 금쯤 타경 이게 바로 김태나 변예 이비 배경구도 뭐 아실래 비경도 아기뉴노 두무게 원하는 비경구도 뭐 예 히보 자크 뭐나 봐라 해공나 쓰바고 긴 칼라모게 그 칼라모에 pula bagi mo kono pula mulai ibi pikis na pula mo be ko yo alo ko kipte mulai mo mutsabi shesh mo na ba ya aku ko khakegyo mo bu kana to ku bang yu sganye alo ko kipte na putanye nya alo ko kipte pulchenye nya prophecy pulchenye nya amlik tene bigyo maye nya alo ko mla shigye pulchenye ma haki bitanye bchamuya
Now, go again, I can get a Timola, Tim Shaking, I can check it. Ishmasa Banye, Tishmasa Banye, Bambo, or Kay, high Greek capacity, Natu Shachblo, and you. If you want to put a ship in check. Good owner, I'll you over the pillow. If you're going to bang your or someone give you one, you're going to bang ya. You have a good vibe. It's out Tiwaria Hindu bear. Why a Hindu priest like it? But if you look there, boss, you look so good. Other in a business single alone. Ilola Asta like you know, even a pigeon, Sigalo, Shigalo, Shivana, Muhammad, and you're to love engineer. In a tishka or in a boat, I'll never talk to the engineer. In a boat, I'll never could talk to the business push on your top management. I'll go wouldn't get about like you. No. It was anywhere. I didn't follow Kutola and Kitchino like that. Kitchino to move any Kuto to move like that. Bal to move right here. Yahweh to move right here. As I'm a bull, you know, in a good like Tranion, comes out of and become single. No Kutona, who could buy more. I'll no cool bag Bible, I'll hold that show, Pinangas on all, I'll hold that you about kill him to one. Silver Kabula, I'll hold Saye Bible, yeah, I will come not kill a get way what is again. God and His Word cannot be separated. The most separate Shimegalana, I'll hold that between the line. The most separate Shimegalana, prophecy between the line. Vision between your nine. I'll hold time between your nine. Yeah, prophecy put your boy. I need to put your boy. Yet move that boy. I speak in tongues. The 80% of my prayer is in tongue. Don't know what I'm looking at. We're going to talk, but I won't keep that. No need to speak your boy. Need to speak. In a speech, no, we are low, we can tell you what I say. You can tell you what I say. In a just Christopher saying, you shivana by a pound, we can tell you and it's over to your half you shiva. Panda prophecy, Panda, I'm not telling you, Hamlatona, no. Bible, the only criteria requires of you and me, criteria like Chenya, Kungalunga, just Christopher. Jesus Christ liki. When my prophecy vision about you know, you could go ship for you. Yes, in Shamona. And you did prophecy shindono. You prophecy show prophesy shindono. You can prophecy bono. You go you ship Savane. You could go ship Savane. I'll hold him go. Prophecy best. I'll hold Togo Kumukide. Tim way to Kulgabes. I'll hold Togla Kutoshide. Kapang kilo na yung ya, ay yung kilo na yung ya, pulpin na sige. Nye itesh pin siya niya. Ye timbula kakakil belo, o timbula shikhe bela bagis kola yela. Yung alhaw tsakipin mo kono, yung prophecy vision siya mo kono, yung natilwe pa masano ba. Enya alhaw ta banya, ige mo nye khala niya hati bitha mo. We, inesh pin siya niya. Here, baptism of the Holy Spirit, view kin binchanya. Like in a Pentecostal view, get the charismatic, charismatic honor, you know, baptism of the Holy Spirit that I do here, I'm literally on the view, prophecy, you, my healings and miracles, you baptism of the Holy Spirit. Okay, you got to check. It's a way evangelical, what a pull, you know. Yeah, evangelical what a pull in the fundamental subject, fundamental subject. Evangelicals what a fundamental what a pull, you know. I won't give them a chitoil, the filling of the Holy Spirit, the baptism of the Holy Spirit by you, transformed life. Number one, fruit of the Spirit, witnessing the gospel. I'll hold you. It's one along the anyway, I'm push. You know, pull you not can you hope I have to more. King Bola, in a big way.
I come, nya charismatic, timnya charismatic ebje ko bola nya. Ike mo tim ko na lo tse cho evangelical view e bo ba ku bo ye yu ko na lo no ga. E bi sa je bo ga no ga transformed life a khiki le gu. Fruit of the spirit a wo ha je bi gu. Witnessing of the true gospel. All ho ku to bo alo yu ta bo ka be su pikla yu. Ya lo no ga. Am ko la kina e pan na pul ji gu na lo no ga. Am ko la kina e pan na pul ji gu na lo no ga e ba na ba ti no Kristo be be. E panam ko ya lo bo e. Al ho ta pikir ji le ta yu ye bi masa. Shikten masa. Da lo ta na be. Ye e a chibi kumo e bi pil masa. Ina ututo mo yu platform na a chibi kumo e bi ono tim to nim ti nye. Ik sambam kum za lo kai ka che nye ni sa sak sambam chi mo wi kum to ma ne. Yem ta ne al ho za ku to ye. Te bin. Ikemo he suto al ho za ki khna ba ga ba ye pana wu kim te de bi go a ta ga da. Pana ni te de bi pula mo. Pana prophecy ki pula mo. Kumgumona. Again, the filling of the Holy Spirit na akhikil be kyu. La ahu khati biti kyu. Alhota kyu ka bis pik la kyu people la ba ya how kya no ba. E kya lo nyugo. Nyunga nag bola ki kyo. Nyung kim jak bola la ke. In a Baptist, in a Baptist pana Presbyterian, pana revival, pana 7-day Adventist. Kristo ki bo, ni wala kike go, la kike. E ina symbol bin chane, aku to shi bin chane. Symbol lo. E nyung yela. Ampe o hesa ja ampe. E ni na trim, pana na trim. A tsahibo, te e ba guna nyung kije be ngwa guna la. Panam ko nyim ko nyina tugim panana ashegan nyina panana ishinywa pana tanishki dol wanje ite jubilee am bakhen gubu yeshbine kile no koholo etale ya hu yesim tashi prophecies bangesha jubilee zabana baya kiti jubilee bana baya alhu no henya bani bunya bani Bible la kai ku ta bigele es alhu yesim tashi prophecies mo ngam tsbangesha jubilee e ba yu yela the victory o de yu ebe jubilee e ba yu yela ko ko de yu ebe jubilee e ba yu ya akibin clear yu ebe akibin clear yu ko ko de yu salve yu ikilve yu tibono jubilee Procha ka akaulo jubilee yu yu na kiti pat taguno shisere Procha ka kityo akaulo na jubilee ba yu Jesus Christo kityo za yu Jesus Christo iribu va igala nyunga Jesus Christo ko ko pau akku pau shedo jubilee mtu mo bo Procha ka akaulo alu security ko la mo bo nyunga pau subo as donges nyung ye hibo no akishu shawara shinyunga Jubilee le siguna chipinye. Le siguna chipinye. No. Ku jo jubilee ga no ba. Ho la jubilee lo sigim te jisse ba gi ko dum jubilee bu dum ta ne wa. Ku jo sha mo ge mo. To ni singula la. Iksa pasala gina e ni na ga mo zombie lo be zombie e bi ku to no ba. Ni mo zombie lo ka ba. Chibi kumo ebi tipika ikinyu ye laung shanyugo enyi mko kono mko ene binye kingwa tushamwa achib shagana baye kingu jodo palok tebelo masa where is the flavor of the gospel cake lage pau flavor sara ba oi gudo chunga loga chocolate flavor vanilla oi gudo anon loga ni wo Kristo be punyu flavor ka hila ka tsaba ina ibi ke tslebye hila ka tsaba ita ni hila tim het mom nyuno tim chinshio nyunga kubul tulo wa wana wa Christianity flavor ka simko
그 스케이크를 또 굴가 님 거는 그좀 거샤나 봐라 파는 나 집이 샤네 반 요나 알로 티실벨로 파는 로나 로gel로 나 집이 아치린 시슬로 래 티는 크리스토 교모 파는 나 집이 우가네 냐 집이 뭐 바냐 달로 알호 니 김이었어 파는 니 김이었어 에티는 크리스토 교가 함녀라 안뼈 너나 파는 비에츠 파는 베네 툴베 디미게 툴보에 파는 집이 뭐에 비라 파는 사실 에비아긴 시키면 안 돼. 얘들 크리스천 기는 뭐요? 바이블 나가나시 Who can curse Abraham? kun Abraham 무슨 랭가? 뭐도 봐도 즐긴다. Let me check. 비빈 왜나 봐야 되나? 뭐기 잡아야 플러스 해라. Yes. 뭐도 봐도 즐기니 아주 뭐도 봐도 즐기니 아주 그 틀리지 맞냐? I will bless those who bless you, and I will curse him who curse you. 알혼 아브라함 레뷰라. 팀코노 그 같은 게나 니 팀보 그 같은. 팀코노 엄신 게나 이네 팀보 엄신. 자긴예. 팀 라키나 kuco 알호 그 불음 샤디 불라. 이네 팀 디보라 알호노 그 같은 벤예 이비 팀 디보 그 같잖아 바이블 바이유예. 팀 디보 그 같은 이게 알호리 그 같은. 이게 왜 팀 뭐라 로 kuco 불라 냐면 알호 뭐가 뭐 이거 설 벤이 뭐고 쳐. 나 에바나 바이에 이네 비바이고 디보 이쇼요 그거에. 바이블은 말이요. We become the seed of Abraham. 그 저게 뭐야라? 뉴이 아브라함 디고 곰 시바이. 아브라함 불 증이 에바이고 금 조시바이. 에바나시. 이게 놓고 돈을 불라 하나 봐. 김 내고 사나 봐야. 김 디보는 뭐가 말고. 김 디보는 그 뭐가 사나 봐. 김 디보 뭐 하는 야기고. 아멘. 근데 크리스토네. 에 나간 심고 크리스천이 플레이버 다좀 가봐. 에 메뉴를 nhưng nó chỉ biết sai cái này là nhưng lo hay lo sao cũng chỉ biết khảo bài nhưng là khi nào số mùng ai cái này là ông lo sao biết cái đấy là ở số mùng ai cái này là ông nó lại cứ biết cái này nhở ở số mùng ai cái này là ông lo sao biết bao nhiêu sao biết cái đấy là ông lo cái này nhưng cái sai cái này là nhưng lo sao biết cái đấy vậy ấy bọn nó một cái bài này kumoe ở chỗ này cái này theo mà sai cái này gì nhưng ye Jesus Christo betono nhưng ye punukithe lze masai punukithe mona baye a tana hazar khatonya timbula kilbelo kram kilin chomo tibe kilin chomo e timkuno alo moge ebyum thabu sangena drugs tragu la drugs alo mo ba alo moge ibnengyo alo moge thai tranya kushena ye 이제 사이단 금라네, 이제 데모닉 금라네. 영원히 왜 지스 그리스도 그가 배우는 실내 마사. 이게라 김기모는 실하면 실에 길게 에바이게라 그래 길이야. 구조자 비자모는 신용도. 기절 왼쪽 그가 뭐 가비스 비자모는 시. 이바로 구도 돌아 알로 뭐게 리스케 오너 히가 오너 디보 오너 베라 김디보 예바나 길라 먹기 싫어는 길라 먹기 싫어는 frustration 배우는 데 티켓이 티냐는 시. 알라게 베이스 마사는 시. 지스 크리스토 베조는 이게 길릭 텔레나 이거 부룩 텔레나 이거 더 가끔 잘하는 이 빌마사 까바야로나 너 나로 아끼는 시도나 사틱 셔도 봐라 알로나 이거 잘라서가냐 알라서가냐 아울호자 바이블은 구대야 이다기 인주 괜찮냐 너요 그 길에 오는 나를 소모에 오는 팀김시에 오는 너 건가로 오나니 비금 산교 오늘 지스 크리스토로 오히려 끔찍 불가자비로 불교로 너 공갈로 오나니 비불안냐 히보 이때 그따 싶어나 봐야 불분명하느냐 예 불분명하느냐 이네 신내 비와 흑태 에바구 리바이벌 가면서 흑태 에바구 디보나 그 방금 박도겠어 이나 심부 아클 가고 불라기 필요해 아클 가고 디보로 regeneration 에바구 디보 가면서 흑태 비바가 야, 신경의 뜻이 아까 translation 라 regeneration에 말고 흑태 뭐이네 이게 punukithe 말이야 이네 니 동원을 봐고 etymology 꼭 책시게 regeneration에 말고에 latin 자우 re에 말고는 again 몸 anew attachment generate 에 말고 디보노 to generate
to produce or to bring forth. Kugen laki mlafegu. Kugen laki perigu la. From genus pan. Iket bo bagu kind, rest or birth. Ibo bagu je spiritual rebirth. Amuno punukithe regeneration bagu ya punukithe kana khitegu ganya. Tre. La. Kusha punukithe masaya. Nye revival ko gena vaza. Khithe bagu ko gena vaza. Baptism of the Holy Spirit ko gena vaza. Tipo ko kem tungno akhoto atugu ye punukithe. Don't know why do we need to be born again? You workshop punukithe masaya. Because you cannot earn your salvation. No hapuligim la. No na kum la gishi vetono. No na mitjoshi vetono. No hapuligim la. No, impossible. Shimla. Tishul jagana ba jisirmo. Why you need to be born again? You need to be born again because so you need to be born in Christ. Jesus Christ no puruk masai. Kishi puruk tengya. Kishi puruk tengya. Faith akapul. Akapul ko banya. Jesus Christ no cross la tigyu ye ihine pilo vetai. Gutukam banya ni. Jesus Christ no cross la tigyu ye ihine pilo vetai. You ovegyu itehi ihine ku pilo vetai. Et tipul la banya faith akapul la banya tibangine. Ine tipul mona banya pulla mona banya tipul tembi. Bujulo. Ina Jesus Christ no cross la ihine pilo vetai. Ihine kum tulo khavetai ipi na pulum nana baye ye puluk tembi. Then I don't have faith. In a deep pool la ebena baye, in a deep pool lagana baye, in a puluk tina akaput in a faith. Ege tipo pulana ba lukum kagesa, yes, lukumka. In a tipo pulana ba, you know, good choli, he came to cross the yadaba, cross the loveta, if in a pulana baye, ilolo al hayal hoxakums, ashesh, kapekanen. Ikatoshima. My life will never be the same again. Atoshima. Yeah, I look at what I would choose that. No, I need to believe. Rome 10:9. Romans chapter 10, verse 9. Confess with your mouth, below. Confess about your homologio. Alhotanaku Bangana, exactly what I below. Timne Bigus are beginning of homologio. Alhotana, Akapul that you lick in a halmeba, Alhotaki, Nakapul that you lick in a halman. Saying the exact word. Alhotanaku Bangana, exact book of this. Homologio manner. Anyway, Alhotanaku Bagim. Alhotana Bahanam, if you know, you know, Bible shock have a Bible shock have a Itayala, Aqua Ahono, Aqua Aho Eba, you no Bible not to show. Yeah, Alho come to the nation, you deploy in a publication. No, go ahead, you cook home, no, as a control Pimona Rana by a clear. Yeah, clear massa. About killing a control the bank in the Kilomasa. Yet this is Josa. Could I be compromising him like Pungalong, your compromise mogine, compromise. And yet, Panagan, Ipupana, Ayolu, Isupana Ayolu. No, I need to be born again. Yet Christian given on a punke, Ipo pastor, Ipo reverend. No, I need to be born again. Yet Punutimasa. Yet Punutimana by your Kumaloma. Again, no take you up, picture you all over, no go to the confusion, no good talk in Salon, no good to condemnation. No people no ocular roller coaster. Do I go to the Kuzui, Tibo, no, Akapul Kilim suggestion. Alhuye, Bible, Kilem, Ibne, Alhuye Kilim, Baptist, Mikana Pamone. A Bible Baptist denomination, Kona denomination,
바이블을 비바이가 예수 그리스도의 저 리키나 예수 이시엘라 denomination na jisung na bjushi kawane denomination ko yung na giant si kawa ik saula ki devilish o ku ki shangya evile in a publish me yeah I'm like a small fish with giant fishes in the pond kala paibe thalagi na ku denomination ko yala giant siya very giant alo tim ko suco simasanya kucok ke pulau ebi bagu yala ni zu ovege mu kuto pulpinya no bane kucok zaman pulpinya no ba ni na kumsip vi jege mu kuto mo pulpinya no ba pana chapi pana kia jigela pana ye pulpin bane ebi mtskhiregu anne e kukure baga dale 바이블 요구 뱅야 바이블 요구 뱅야 바이블 솔리키 불로 이달에 뱅예 흑태부 공원로 아니 이렇게 저게 뭐고 전화 자기 바이블도 그때 흑텔라빠 뭐냐 아니 그거 이렇게 punukithe 번 공원로 게 punukithe 흑태부 공원로 no never 히보 영어 좀 내서 사자 가지 분 I'm ready 흑태부 공화로 여기 킬렘 비밤 I quote again 흑태부 공화로 오니 에피가 킬렘 비밤 공화로 온 기후에 punukithe 마사 흑태의 punukithe punukithe 흑태고 그만해 끝다 revival의 흑태고 revival의 punukithe punukithe 뭐길래 하달라 게 티스미로 외전에 팀티보고 사서 revive punukithe 마사 티는 revival 게 에 니코 뭐고 내 돈을 배네 에 눈고 쪽쪽 그 불불네 내 당동 우리 비네 눈고도 뭐나 아이글레기 아이글라 가리 아이글레 베그나 코도 시네 이야 코도에 이게 뭐나 프라이어리티 시켜고 걔 크면 교회 삐 크면 오나냐 오게라에 끔 사오야나냐 그러놓고 쪼는 불을 정해놔라 아나 금수 저기 불을 잡는라 팀티번을 태우게 나로 김수변하냐 알레 배우변하냐 돈은 니 광고를 많이 오 비즈니스구나 그것도 시작하면 다 오케이 로잉노는 오나 그것도 지금 시작하면 다 이게 뭐고 끔수나 그것도 예 지스 크리스토라 두실로 이번은 텔레마서 그나 두시나 봐에 니 이나자 유자에 이잠 몸타 니 팀자라 렌틀럼 자감타 니 팀길럼 와감타 니 아샤카 알로고노 시좀 몸타 이게 뭐 예수 그리스도로 아니에 이 비교로 기비야라 꼬놈 기비십니다 아멘 이와 기비시네 알호디 뭐 옥삼밤이 끼니 샤햄타 앞놓고 아서놓고 엄마 보예 요거는 끼니 끌러 시작 샤햄타 이게 뭐는 이 지산 찍하야 너의 지산 것이 너야 로빌로 빠동 사슬 끼미 그길래 이번은 너는 지수 가면서 바로 챙기실래? 바로 놓고 조국에 이번은 기체실래? 애냐 허자 기부 먹이는과 지시 그게래. 너나 허츠 출발하나 봐요. 너나 punukithe 배 달라가나 봐요. 뭐 가면 쏙똑 쓰고 불어서 뭐 풀을 빌래. 알로 이게 좀 할려 샤모아 punukithe 마사. punukithe 마사 리메 잘라 체니 발레 표정이 뭐 안 비주스면 니코디 말로 되듯이 니코디마 punukithe 마사 punukithe 뭐나 봐 공갈로 뭐 알로디 뭐 punukithe 요구야 이네 예수 그리스도의 힘에 금줄로 자이비는 불교 예수 그리스도가 앞에서 임비우실베게 되는 punukithe 아비자 이게로 구석죽 뭐 너나 까마 사죽 뭐 너나 fasting 로마 사죽 뭐 이에 히보고 요나 코도 얘 디나 punukithe 뭐 punukithe 너는 불을 내가 되는 punukithe 봐 할렐루야 할렐루야 니가 로를 비우시긴 되냐 그쪽 전화 기능 줄로 냐 별자 대보이다 이걸 빅테스네
Nye ni jila Sunday school chike ule gila na la. Ijila Sunday school chike ule gila na. Nya lo go to jisa kusha cross la tima saja ibinya tibo panta ki abhiz je. Iba lo go to lo nye. Nye ono expressive la hiya. Nye to ono nye puto ono ma kinshi. Ulo la kei pele go be talbelo bi. Itip gemne chije. Ine kichimi shwegi chuno. Ine theology 필요하게 주노. 왜 달게? 구모에 이제 뒷돌은 왜 달라나? 좀 고나로는 왜 다불이고 알록시 두고 있으게나. 뒤투는 약급은 좀 쉬시기네. 이제 뒤투는 야 구모로 짜 입이네 불을게냐 알고 좀 거네. 이거 알고 시kim 때문에 오 크로스에서 갖고 게. 오 크로스에 그냥 금줄로 자게. 이네 디보 쇼플라네. 야 구모로 인교야라. 이금라 기회가 오는 구모야. 그러나 기념 주불라. 지후부 궁갈라 가고 get 아니베나. 때 바이블에 비고 get 아니베나. get tipo filano po thoge ko lagi la au ho no alo to nye ko ga no khal sul ko bu jai bi fulo yule njuge ko lagi la e nyam pe tin di gon nam la jege e nyam pe mu kunya o kumla ko nye pastor shige nye mi chebal ho kumla shpange nye o ta ga bes la o ta ga no timna tishi ipip 사제게 ipip 타제게 정노 너 khal ba sana e bingela lo na nye no khugelam thana lo to ibne 이게 왜 나를 거기서 뭐 도블래? 온누 지스라 지스노노 이khde 금 크로스로 놀러데 지교게 굴리키나 니 할라게 이비네 불라 유게 저는 니 할마사 에베나 발라 이노 기메지 유 에베네 이나 보자기네 이산 육식인 자로 진네 구적에 에리게 아기르니 예신 티신 뭐가 너는 끼시 아기는 신이나시 이게 let's give thanks to Jesus. I'm Xukithe. You are Hallelujah.